Vosek ni phai kre pho angbong HSLC asat lang ang thek lang po. COVID-19 pen kisung ke phophe de Japan hampang asong pen helpline na number kachipi. Sitolijan pen bomua taradak PMGS va tawar nipho ing thang theprang chetharlap. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Kardam piniprentan bertalong penili sa mijilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. HSLC asat lang apan Vosek ni phai kre pho angbong kapaklang ponjia berta Seba Chairman Ramesh Chandra Jain pen kapang dakpon. Det ang tang pi lockdown kereng bom angbong Board of Secondary Education Assam pen kenang sot aberta kapang dak. Seba Chairman Ramesh Chandra Jain pen kapachinia tengke Vosek achiklo ni phai kre pho angbong High School Living Certificate mate metric asat lang ang thek lang ponpong. Bangso sat lang ang thek apora teng pen kapachon ponjia phan kiklem kedam ponang ji saya mo klem pachon bomlo pusi Seba Chairman Ramesh Chandra Jain pen than pachini. Non kiklem kedam pon bom ang deng laki kilang kapang thek aphan si sai deng bomlo. Lockdown a joini pen a jok online avar sai pen si bangso sat lang ang thek pipon po. Sat lang ang thek apak lang pen nangli tum online avar sai pen le marksheet chihumre iknon. Marksheet kelong Japan Vosek ni phai cap pen ni phai kre pho ang bong long ikpo. Labang solam Seba Chairman Ramesh Chandra Jain pen si berta acha tayalong pen than pachini ponlo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Bithong Rengthama Constituency Arlo Sitolijan pen bomua taradak PMGSY scheme pen ke salamatawar contractor Dilip Terang amethanga le aphan kachamatha loga joini nipho ing thang theprang atawar chitharlap. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana mate PMGSY ko Central Panangkelo atawar anta ajha contractor atum claim pameka ke. Ahok pet ke bangso atawar sarkar pen ke hot arona teng pen claim pameka se patang pameka nangji. Jong se ke claim kasai oil pen apora teng pen patang thek the pulote majok a contractor atuma phanta lam hoi pilote hemkang samtame ke dam nang kokji arondo. Sitame ilitum Karbi Anglong along ke raratum ningkimi lapen ki jongdon hayabang avedera joinesi ajha contractor atum PMGSY scheme atawar aning hangaling selam tabaretlo. Lason thak thaksi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang a constituency Bithong Rengthama arlo matta ajha contractor atum ke chok chejada jok PMGSY atawar kasalam kasai oyang thek nang klang roklo. Lake Sitolijan pen bomu ataradak kasalam tang PMGSY atawar contractor Dilip Terang amethang ale aphan kachamatha loka joini atawar kasalam ke tang pen nipho anta ingthang the kache thar cheng tang lo. Laso atawar kasalam ba mahotta ningke phodon desi radatum jongdon lo bonta radatum alam arju dorde pusi radatum akoiwan. Karbonspe bumotar arudalong ke claim a contract ko alang li sa bajong tisu alang li si contractor pu la se project ben alang li same laso tuwar long nanga chilang pen nanga chibuna ye phansin li tum carbon speed number 2 arata tum same juning ripon lo dia phan hang ko alam lalo setriam tu dak bom rebero mate bumotar la tuwar ki kna bonai tangde pen ni phong bong tuwar bang je tharet nali tum rat tum ta thenglong lo la se ni li tum halo sota mi tum contractor mate la subcontractor tum chuneri dolo tuwar bang ke batai repairing lomer thek thelo mat kabonai par thak muchone patani tum pulo office tami alang thin ke the jo contractor ne mate saburi nte me kon kala kabonai to lebar tum ne ama tuwar bang pangar pik jok pini arni bang ke
ni pho pleng ring maga twar ta je thar lap lo la se nili tum la kar bang supia ra ta bang ning du kalam ke la pu lo nili tum along kar bang supi back bara jaga la se badua kontraktor na bonai posta mili tum da ke du bok kisum bok adim bang ke nili tum batai repairing ta chuhang der mate na pigar ke lo nang bonai tang bai mang bonai pe mena pola se la kontraktor ra kai boyong tiso sar bata man bata chuneng ri lo prabjing ban la repairing na chot thana ke tum chuneng ri lo Contractor amen ke Dilip Terang pusitami rada tum ke jong ateng ke bangso tawar bajong ki sosi kasalam pusi akoi pi non amat ke heno tanga demalong an chesalam thuthe polote kache song ang deng tami sai jogje dengnang kok poputa rada tum ka chengkrin pado News Desk Report Karbi Anglong Live Ang tan ke do tum COVID-19 panajok ki sungge pho tum do polote hamphang asong pan ka chipi helpline na number along nang homri non pusi kese ahem pho bijoy be ka choning ri Assam mate Karbi Anglong pan ang tan ka chongda da matuma phan non ke wangji phansi sarkar pan chesek pan bomlo La solong Karbi Anglong arluta suri amune ratum nang lepo la sikula pusona por hot koson se sarkar along ka chirap cheto ki pidon thek onjima mate Karbi Anglong arluka phere meme COVID-19 abor pan chipajok onjima puwa puthak District Administration pan Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tumaphan tuning ria tengsi kedam tang ar ni chingwa chengsai pado ponlo pusi pini KSA pan pherang ke amai ke pha hot KSA amai phu bijoy beningji Bekaning je thua tengke sarkar pan helpline na number ki pitang dolo voi phet sita an so se ke joy ke jia phan pura nili tum hamphanga song hin penta helpline number pipon lo la sikar Anglong mate Assam state pan angtan ke do COVID-19 panajok komane atom ki song ke boyason do kok polote KSA pan ki pia helpline number along ka homri jia phan se KSA amai phu bijoy be pachini অসমৰ ষ্টেটৰ পৰা যিমানখিনি মানুহকেইটা আছে সেই মানুহকেইটা আমাক কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ নম্বৰবিলাকত আৰু তেখেতবিলাক যিমানখিনি প্ৰব্লেমবিলাক আছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি অথৰিটিক মানে আমি ডাইৰেক্টলি মানে আমি এইটো ৰিপৰ্ট দিওঁ যাতে যেন তেখেতসকলে মানে কোনো এটা ডিপ্ৰেশ্যনত বা কোনো এটা প্ৰব্লেমত পৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আলোচনা কৰি পেলাই আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে লকডাউনৰ যিমানখিনি নিয়ম আছে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অথৰিটিয়ে এইটো বৰ্তমান আৰ্বান এৰিয়াত মানে যিটো টাউন এৰিয়াত এটা প্ৰব্লেম কণ্ট্ৰল কৰাত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে বুলি আমি অৱগত হৈছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ হৈ ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে যে যিহেতু COVID-19 এটা মাৰাত্মক যিটো বেমাৰ গতিকে টাউন এৰিয়াৰ পৰা যদি তেনেকুৱা যিটো আইন উলংঘন কামটো যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ পুনৰ গাঁওবিলাকত এইটো সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ মাজতে এইটো বিপদটো পুনৰ আহি যাব গতিকে সকলো ৰাইজক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো লকডাউন যিটো নিয়মাৱলীবিলাক তেখেতসকলে ভালকৈ পালন কৰে News Report Bikram Kro Karbi Anglong Live Disabai Dhonsing Intia Rongalong Kidukela Arad Tumaphan Bolongko Maji Havar ke hat Bothungaji Lapenden Arong ke PLT Area Commander Hamphang be Amethang Hemalong Akeja pen Sanghan Kerap ki PSI Kedeng Kangkir Esek Kidukela Arad Tumaphan Sarkar pen asona kerap pipajar panwa mesek atokanu ke dorat Tumaphan Sarkar pen kapalitong thek theaprang ki ongdong Arad Tum Kangchir kelang it pen kachichak nang dokoklo Lapuson kangchir kalang it arad tumaphan hamphang be chini donse pini disobai amethanga hemalong disobai habar ke do rong player rat pen don phokep ki dukelak perfect arad tumaphan amethanga khia dat pen ningke me ang thek chapaklang si sang inti jangthu lapan harsun hayo akera pipon Elitum ke pelti asong ahin pen ini ladak tum sang lapen sabun lapen ti asabes tamini tu masong ahin pen kepel kia so hin pen hidup kelak kecung we kejun we tu aphan itu di pejur fansi dak bokulia area commander alang lihin pen si arrangement lo lapen ajok sini tum phanda nang khap sini tum di tono la ti song hoi pen sini tu ini la don hokeba arada phan kecung we kejun we hidup kelak kisum ko don phan kera tu pejur fansi program
Kirap KPSI kideng ahut KPLT Raikom Chunbang Rejak Dera KPLT Rapkong Chunbang Archak Timung lapen KPLT Klembang Kaipong Tera natum Chitong si kirap kapajera sailong cirap citudun pen sayang deng misen pen pachun ponlo. News Desk Report Karbiang Long Live. Pini Prime Time berta ke lepas sekang toniklo domi thak me kardom.